ورا پرخودرس پودکسته. دقاره کتابا اوران پاموکتا اپیگرافیکا پر خشک هیه. boş bir ev kadar hüzünlü hissetti kendini. Gotuna flav berte. Ma'naya khayani kha nola maleka viki vala hزنی hiskir. Lişuna viki vala ez terekandine tercih dikim bo ve gotine u tinim hineki din hزن ledixim. Kha nola maleka hatiye terekandin hزنی hiskir. hزنی. Jiberko jibarkirine, jikoçkirine, jirrakirin u jidanina mala nefret dikim bi salane li malin bi eşya u mobilya diminim. Piştî ez û xwediyên xaniyan li hev dikin, çenteyek di destê min da yek li pişta min dikevim hundir malê û li ser min hiznek hema li wî halê hزنی dinêrim. Li eşya û mobilyayên xatira li ser. Taliya Temmuz'a 2026 را من لسروجه جمعلمکا ترکا تایینا و درکت بو به $1,800 اشیا و موبیلیای نوی کرین و اسکتم مالا او جه درکتی. مالا به اوده یک و به سالونکی کرا مهه $275. لسالونه من بریدی ساعتکا دیوره لسر نشانا قرسکا قرآنه لبن نشانه ناو سیواسه ته خانه. سیواس دسری من دا سوتکا علویه لی نولاکو ساعته بناو نشانه خوا سنی لمن دنری به ظلم و زوره. من دی چیچکک بو چلمسی بو لسالونه. مینا کچککی کو خودی خواوندا کربه تی استخار جمن جوی غریب نکت بو هندر دلوپک آو دخواست. او چیچکین من به حال خای دپرسیف و ملانکولیک چلمساند بون او چیچکین چلنگ هاتن بیرامن. آجتر آو چیچکی من گوت آجتر آو از بایکی غربی مجترا لی سوداسرکی سرسریمه وره دجمن دور بسکنه چیچکی من گوت وره دجمن دور بسکنه لسر بوزدولابه من دی ماگنتین گره هنه لبن ماگنتا گلکا رش کو ج خلفتی هاتبو کرین نوتک و ده حرف. Seni çok seviyorum. S. Seni çok seviyorum. Ez jite pir hez dikim. Çi bi Tirkî, çi bi Kurmancî, gotineka çiqas zor, çiqas girane. Min ticarî ji ti kesî ra direkt nikaribû bigota seni çok seviyorum. Ez jite pir hez dikim. Lişuna wê min tim xa li mecaz û metaforan girt ku di wan da mîna ku tim manipülasyon hebû. Derbasî odeya yataxê bûm. Her ku odeyên yataxê dibînim bi min werde ku însanên vî zemanî tenê bo çend saetên divan odeyan da li derve ew qas şerx dibin, ew qas dixebitin, ew qas li ber xwe didin. Hez nakim ji derva. Ji odeyên yataxê jî hez nakim. Nola Sofiyekî bi hayatên pêxemberan bo hayata xwe teselliyan dibîne, hayata nivîskarê Rus, hayata Vladimir Nabokov difikirim. Nabokov di dilê wî de edebiyat bi îmaj û mecazên ji zimanên cihê piraniya hayata xwe li malên bi eşya û mobilya derbas kir. Bi Rusî, bi Fransîzî û bi İngilîzî dinivîsî Nabokov û digot erê ez bi sê zimanan dinivîsim. Lê ez bi îmajan difikirim. Zimanê îmajan tune. Ka kî çizane min dîn û îman û îmaj tev kirine ziman û tek ku bo bibîsim û bo qeyt bikim hinek tiştan hatime hayateka zor û hatime hayateka erzan. زانی لبره هر زانی لبره کلو دا